Amdai phade sing tiniwo phunukjak mani jon phunukjak mau kisa thanglaya no aboni saka joto nongai ang pratana khlaini mai ganang aphakai to nana belai hambai nini hamjakma nini khairok mani bisingti bugra sing tiniwo phunukjak mani bijap no tui wansuknani siringnani thangui tong kaito apha sing bible kiringui tongi manna bagai tenini pholabai siringai sing bujiwi poito kra kungui manna bagai sini pholau la pongna bagai kaito ni singno tui duldi sabdi bubagra o kaito ningani khuk slai kok sari bugra tinin simi sing o bijap no tui wansukui baskang lam na harai thangai manna bagai probuni subadi jotoni bukhau ning kok sari jotoni bukhano ning khuluguri de bugra ningse bujrinai ningse sanai probuni hamari khlai ya par bebak nintani Othanai bugra Jesu nin mung bai suri shano. Padike oro kok borok bai keto sing nugo Johon phunuk jakmani. Tamni oro Johon phunuk jakmani gake Johon no phunuk mani. Sing siniri mung ni simi naithang lainai o bijap tamni bagai sijakha. Je background siniri mung puijani seng mung singap no naithang laino. Norok naidi khurukdi aro tam sijak tong naidi siniri mung phunuk jakmani sijakmani jora ongkha Jisu Kristo no subrai hwnui poito khlainai Christian rokno satok phuru sijago hwnui sau o je bijap phunuk jakmani sijakmani jora ongkha Jisu Kristo no subrai hwnui poito khlainai Christian rokno satok phuru sijago hwnui sau o je bijap sijakmani jora ongkha satok jagui tongphuru Jisu no poito khlaiui je Christian rok hini tongnai borok satok jagui tongmani jorao bijap sijago hini sau belai tekto jorao tamni sijakha sijakmani karon ongkha norok satok jagui tongphano norokni bagai khatung jaknai paithani sal abono saiman bai norok poito kragungdi abo hai tei tolaw tamo sanai di naimung hinkhe omo porinai rokno khatung rinani tei bukha bwcharinani hini sao o bijap simani uddesho hingkhe tamo aboni uddesho hingkhe je o bijap no poriwi khnanai rok borok no khatung rinani tei bukha bwcharinani hini sao bo jorao satok tekto ongui tongmani jorao phano butharjaknani nai tongmani jorao phano tamo tongmala khatung jaknai tongo tei bukha basajaknai tong hini sao wansuri tabo theinani jora phai sokpai tongpaikya satok jakmani jora phai sokpai tongpaikya haipano Bible sao tamo khatung jaknai tongo bukha basa jaknai tongo tei tamsa tektoni bisingo tei satok rijak phano kwrak khe tongnani samase ni sao tekto nangui tongphano satok jagui tongphano kwrak khe basanani bagui o bijap sijago ang poito khlaio norok o jon phunuk jakmani bijap puijan simi paithak jora khanangai khanakangke tinini tarik norok muito khlainyakri a paimani din no norok compare khaji tinini bai a paithak sanli je propayano norni poito ang kujugo kai phainai growing ongnai haisang bisas khlaio ang o bijap pori ang kwbangma hamari man khaije ang bar bar porio kaitor haino hai kotalke kok sao o Bible no jora jora o ang pori pru belai kiribo obo tamokhe o Bible no buji sinai tamo sejak buji semanya jora jora o wa wana kiu kiri obo buji manya hini jaga yak kare boribo kintu obo sini bagai khammo thani bagai rikhate obo bijap sing tamni bagai saiman chona nangmale paithakni salo je kal group rokni himani masia phatra diari phatra himani o bijap no tuino besirbag borok no lama korre tamni saijeman karon mo thawo obono tui firingjai gani bagai sajai gani bagai paithakni salo aje tabo ka kwbang ma kal group rok phaiman obo no tui se kiting laijak aba hai tam sakanai ditolao bijapni kwbang kukno butang butang phunukjak marok tei marini kokthairok baikhe a jorani Christian rok romui manna tuikhe murang rok khe phunukha tamokhe kwbang no abo borokni thani kok huijak ongui tongkha ni sao mane je o revelation bijap obo ongkha akare ingite kok sana thangai tongo poito khlainarok no tei tamosa suri sanma tuikhe o bijapni kok bothomarok juda juda khe juda juda murang baikhe kwbang mano sajakha
o bijapno tui kok sabai sama phelai phano soi kok bokhorokle srai no ni so মানে o bijapno tui kabang ma poito khlajino kise mise kok pherlayo haipano je kok bokhorok yaphang ja mili mani time jora jora jisu kristo phaimani borok mili yang phano কিন্তু যিশু খ্রিস্ট ফাইনাই আরলে বেপাং নথিক 1000 বছরনি কক বেপাং নথিক শয়তান হরক ঠিকলাই জাকনাই আবো বেপাং নথিক আবাহাই তাই তামসা সুব্রাই খ্রিস্টনি বিসিংতি খে পাইথাগো কাই তোর শয়তান ন খবুই তেই বিনি বেবা কেনা আরি রকন মেজেননাই কপ্লাই অং সুখে বিনি থানি কুবুই খে তংনাই রকন বসুক না হাও কতাল তে হা কতাল রিউই ইয়া পাইতে হামারি নাই নিসব পাইথাগ জরা poito krakhe tongmani bisingtei tamosa hamale sukna hawo ketal te ha ketal riui yapai te hamari nai hiso pari sing por leno jon phunuk jangmani ek ni ek ang pornai oro tamsnai di omo ongkha jisu christoni phunuk mani abose omo ongkha daktino tamongno abo kaitoni seleng rokno phunungna bagui jisu christono kaitori mani abose Kristo bini swarino bini seleng johoni thani rohorui abono sirikha ni so ang kisa english bai ma porisinai oro the revelation of Jesus Christ ni sawro mane je ei jon phunukjak mani obo jisuno tuise phunukjago sabuni phunukjak mani the revelation of Jesus Christ mane no o bijap pura jisu Kristo bai nangjak जिसु ख्रिस्टनि सामुं तामंना थाङै दं आबनो हुइजाक तंमानो फुनुगै रिजाक मानि तामंना थाङै दं बसकाङो बेलाय किरि मा सिंसासे ओ बाइबेलो ओ फुनुगजाक मानि बिजाबनो परिते तेबो कायसा जिनिस आं नुगो आबंखा ग्लोबाल वार्मिं ताबो जे साटुं टुङै फाइमारक बाइबेलो बनना खायजाक दङ ताबो जे परिबेस न सङै फाइमानि बाइबेलो बनना खायजाक दङ बेलाय वानावां दै कुक फुरारक निककनो बाइबेलो किसा सैजाक दङ हाके कुक फुरारक बरनो टेक्टो खालायमानो आबां कल्पनाव बाबि माइया किन्तु एमन जागावन रक खारा कांसै मिया खबरगो सौदी आरब रगो पाकिस्तान रगो पान्जाब रगो आ जे कुक फुरारक जाक थाङैने पुरा मुइ खितिनो नस्त खालायबाय इमारजेन्सि मिटिं पयतो मासो मानि दङ कुक फुरारनो तुइ मिटिं आसमान न खारा कोन जागाबो इ दं खापि टिभिआ माइ घटना सौदी आरबते ब जागाजोन आनारा पत्रिका आं काट खायना नारिक जाकसे आबाहाय हाके काई तोर सिगनेल दै दङ आबो तो आबोनि कगया कुकथुरानि कग्रक जे फाइमानि माने सिं बरगनो तियार फाइ दं काई तोर हायसे ता मंगना थाङै दं संसाराव आच्छा अरो सिं नुगो द रेवलेशन अफ जीसस क्राइस्ट व्हिच गॉड गेव हिम टू शो हिज सार्वेंट जिसु ख्रिस्टनि रेवलेशन निसो जिसु ख्रिस्ट रेवलेशन तामो जिसु ख्रिस्ट सिनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट जे सामुं खायन दं माने abono saimaya tongmani tabuk tamong khlakya unveil khladikani so khulugui rijaka phunugui rijaka huijak tongmani tabuk sini thanio poito khlainong thani kuno jinis huijak krikha kuno phano phang yamai krikha kaitor bono poito khlainong no boni seleng rokno sayawi mungsa samong khlaya bible aboni proman aboni bagai tetamo things which must shortly take place ni sao je सामुं बा जे मानै बासखौ तारातारि फाइ दङ आबुनि रेवलेशन निसाव आबुनि बागै नरक ओ बिजाबनो परिमानि बिसिंतै नरक काइतनो तै आ पयतो तेबो क्राक बंनाय केबो किरिनाय ते आनि नक नुखुनि बर काइतनो माय आबनो तै नक तेबो सिंता नांनाय हायसे बेलाय किरिमा सिंसा सालफाय दङ रेवलेशन एबा फुनुक जागमानि आबो बरनि थायगोना जाखा माले ग्रीक ककथाय एपोक्लेप्सिस ग्रीक ककथाय एपोक्लेप्सिस अबनो एपोक्लाप्सिस ग्रीक ककथाय आबोनि अर्थंगाके एन अनकभारिं अनवेलिं निसाव हुइजाक तंमानि आबनो खुलुगुरि मानि सिंजे साइमे यंगै तंमान आबनो काइतो तामफ्लाइके फुनुगुरिखा जे पयतो ख्लाइनो साइमान सिरि नरक जे पयतो ख्लाइ तंमानि खातुंजाकनाय तामो तं हुमाले बायथांनि साल बेलाय किरिमा सिंसा तंगो पयतो ख्लाइमानि जिसु ख्रिस्ट सिनो लामसक फाइमानि तलाङै थांमानि तलां जाय तामं न आबोनि कक बेपा अबिजाबो सिजाक तंमानि हाके तामो न खुलुगुरि जाकनाय एक नम्बर जिसु ख्रिस्ट बसकाङो तामो सामुं ख्लाइना थाङै दं एज ए बिचारक हिसाबै आ जिसु ख्रिस्ट बाहाय केकेसिं नयनि सिम परिथाके नुकनाय आ जिसु ख्रिस्टनि मकल हर जलाय सिंवान सगै बुजि फै मानखा
आज जे काइतर सर्वशक्तिमान फान गोनां आज ज जिसु ख्रिस्ट बाय सब समय दङैसे आज जिसु ख्रिस्टनो सिनिमे यङै थांखा प्रभु जिसुनि जे सामुं आबो आनबे लं थाङै दङ दा काइसें काके 2 नाम्बार मथा ब जागाओ पासाजाक अबनि बिसिंतिके सिं बिबिलिकेल दं सिं जे मथारक पयतो ख्लाइनरक ठीक लामा दे हेमि दं अ बाइबेलनि बिसिंति साइमालायनाय आबन बाय 7टा मथा आबो ताबु फानो बेपां मथानो काबार ख्लायाबो बेपां मथानि बागै साबो साजागो आबनि बागै मथा ब जागाओ पासाजाक पलिटिकेल दे पासाजाक रां पैसा दे पासाजाक आ बखरक सारा दे पासाजाक साइमाननाय गोबां मा मथा जिसु ख्रिस्ट करिखा बखरक आज हेड करिखा पलिटिकेल पासाजाक रां पैसा पासाजाक गोबां मा मथा नां ताबु मुनुगो तामुनु खमाले साख्रि मान मानो तुई पासंग तुई बलायो गाहाम सामुं ख्लायखा परिखा नरबो परिदि आबो नांगौ सिनि बागै सिनि परिनायनि खासिना नाङानो पलटा बुजिदिको फियाबा खरक जाफानो जिसु रागै थांमानि आनि जेरे रक मा थांजाक फुं सुरि मानि करि बजागा पासाजाक मथा तामुनि बागै मथा एक्चुअली तामुनि बागै संसा जाखा सिं साइमाना नांनाय नरम निरो मथा करि हिंकाके खरकसा खरनै जिसुनो यासाकै पाइमानो बते यासा खामो मथा तामुनि बागै मथा अंखा काइतर जे तंमानि प्रमाण जे पस जे पारानि बररकनो रिंगैनाय अरो नि बिसिंति मा थांजाक मतलाङै थांनानै बेलाय उद्देश्य कतसे अबो कुनु क्लाबिया आबनि बागै सिं जे बिसिङाव तंनाय रक थांगोना नांनाय नक बातामो सिं बिसिङाव तंनाय रक थांगोना नांनाय तैतामो सावरो ते काइसाके रेपचार कडाप हठाৎ चाके तलाङै थांमानि आ अबस्था रकनो बबाहायंनो तलाङै थांमानि यागुलो सिङाबनो नोगनाय आबनो आनको बारंनाय तै एन्टिक्राइस्ट ख्रिस्ट बिरोधी एन्टिक्राइस्ट नि ककबो सकाङनो बाइबेलाव सिजाक दङ आयांगबो हाइपान फुनुगजाक माने खतेबो फाइमानि फाइबाय तामंनो आ बेबाक साजाकसिनाय तै जाजमेन्ट बिचार अ पृथिबीव बाहायंनो पयतो ख्लायरनि साकाओ तै सुकना हाओ बबाहाय बिचारकनो आबो तै साजाकनाय हिनिसाव साइमे दंमानि साइमान सिनाय तै सिं साइमाननाय द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट जिसु ख्रिस्ट ओपनली फाइमानि काइसांके सिक्रेट कामिंग सिंनो तलाङै थांन बागै तेवासाके ओपनली जिसु ख्रिस्ट पृथिबीव याखं बेरा फाइनाय गाहामके साइमान देवबो काइनि फेस दङ जिसु ख्रिस्ट फाइमानि काइसाके बो संसाराव फाइगलाक सुमुयो नासिं फाइनाय ते काइसांके डाइरेक्ट आमका ओपनली सेकेंड कामिंग ते काइसाके शयताननि तामंनो शयताननि अवस्था तामंनो थाङै दं आबनो सिं साइमाननाय द फाइनल जजमेंट पाइथांनि बिचार आबनो तैबो सिं साइमाननाय तै सुकनाहा हा कतालबाय न हा कतालनि ककनोबो सिं खोनालायनाय अबंखा आनबेलिं खलाबजाक दंमानो खुलुगै रिजाकनाय साइमे तिनो आ सिं जे सिङै फेमान आसो रसर सगैलांनो फियाबा सिं बैकग्राउंड पयलानि जे इंट्रोडक्शन आबो सिं कामके साइमान नांनाय ताबुक तामनियो बिजाब सिजाखा साइमान नांनाय एक नम्बर तासिं सिं परिखा सातक टेक्टनि बिसिङाव फानो निं सातक जागै दंफानो टेक्ट नाङै दंफानो बियाल क्लाइ दंफानो तामो दं माने खानुं जाकनाय दङ ते खा बासा जाकनाय दङ सिं जे पयतो ख्लाइमानाबो एरें अया जिसु ख्रिस्ट सिनो फाइनाय अब बेलाय प्रेक्टिकल तै तामो दं हमाले जिसु ख्रिस्ट अंखा जत्तनि साकाओ राजत्व ख्लायो अधिकार बनियागो आबनो साइमान दिनान बागै ओ बिजाब सिजागो तै सिंनुगो बासकाङो तामंना थाङै दं सिं साइमानया हाइपानो बाइबेल ओ जन फुनुगजाक मानाबो सिंनो सानाय ताकनमनि 666 आबो टेक्नोलॉजी ककनो साव बाइबेल जेफोर सिजाकफोरबो टेक्नोलॉजी तो बाछिर दि कुनु फानसे करै कुनु आबाहाय लेनदेन ककसे फाइया बाइबेल तामो साइतों नायदि तिनिउ सिं जे लेनदेन फाइतों मानाबो गानाव थाङो किन्तु एक्जेक्ट 666 फाइकेन आं सान थांमाया आज लेनदेन फाइन सिं ऑनलाइन एंड लेनदेन फाइन थांमानि बाइबेल साकांनो साजाक दङ सिंगावनो वान सगै माने बिसिके क्रागो पासाजाक पयतो ख्लायरनो खा पासारनानि सितासिंगो सिं नायलेख्या फियाबा पयतो ख्लायरकनो वार्निंग दिदानि बागैयो बिजाब नरम तांदि तुंलुलुक तांदि नि साव याकटा करदि हामजाक माता करदि हाकेला वार्निंग दङ किरिमा सिंसा दङ तै टु शो द अल्टीमेट जजमेंट एंड डिफीट ऑफ इविल मल ब्रुमनि जजमेंट बिचार तै शयतानो मेसेनै मरकेव खिख्लायमानि आबनो साना बागै अ बिजाब सिजागो तै तामो हमाले पयतो ख्लायनि रकनो मल ब्रुमनि सकात
Sokar dinani bagai o bijab sijago te poito khlairokno mol brum buruni morgeo khiklayan bagai o bijab sijago sabo sikya sing saimano jon na abda te san nanglia sabo sikya ke jon sabo Jisu Kristo sagirung bising khorok sabo buburu sikya 92 95 96 exact ya abuni bisingo sijago hake o bijab seinyani sakang boni kihisa obosta singnai leinai obo omahayongkha Roman সাম্রাজ্যनि যে রাজা ডোমিশিয়ান ব কমান খ্লাইকা যিশু খ্রিস্টন কথমা গাহাम पिरो हनै जन्न टाम ख्लाइका थक कुटुङो बाजार सेरै बयल ख्लाइ बुथारि पाइनान हनै बाक्साके तुइ कुटुङ हनै सावो जायो कोन एकटा कुटुङो रिखा फियाबा आ जे थक कुटुङ बा तुइ कुटुङ आबो थान्दाङै थांकानि साव आ थगो तङैनो आ तुइयो तङैनो बटामो ख्लाइ কথमা गाहाम पिरि तङनि साव पयदक खायरनि बिसिक सांगाते गेन कारा संना नांनायदि बनो बुथाना हनै थकुटुङो दाखा आ थकुटुङो दाजाक तति कथमा गाहाम पिरि तंनि सौ जन नायदि सिं पयदक खायर बिसिके क्रागंना नांखायसे आ किसे मिसाबाय कुनंनाय जाय जाहायसे थैमुंसे सिनो जिसु बाय साखै मान्या जात बबाहाय पयदकना नांखायसे आबनि बागै आबनि परे जन आबनि साखां बा उलबास नो किसांनि मानो जन फुर्सफुली बिथि बसारि खानै साव थैजांनाय बिथि हायफानो ब थैलिया नि साव नायदि तामनि थैया सायमान कारण कायतिनि सामुं आजन बै पायाखो सेनो केबो कुनु खायमा गला गरि सिनि सामुं पाया हांकांके कायतो निंबाय ननो जे संमान उद्दै साव पाया खुंकांके पृथिबिनि कुनु मानि फाय कुनु केबो कुनु खायमिया कारण जन बाय आ फुनुक जामान बिजाब दंखो ब थैलिया हनि ताम खायका थैसितुं हुनि तावैसा पाटमुस सिनि कायसा तै कासारनि कायसा हाओ बनो तनिरि खा थैदुं हनै फियाबा बारो थैलिया सिं जतो साइमानो 2 बसरनि परे डोमिशियान थैथांका आजे राजा बनो बुथानाय हनै थैथांका आबनि परे ब किफिलि इपिस मथाव सामुंख्लायका ब प्राय 80 90 बसर जरा नर्मेल केबो बुथायरा ओइ बुरा खावै थैयो तैजन कायतनि सामुं टांनायरनि कुनु रिटायर गरै संसारो रिटायरमेन्ट फाइफानो कायतनि सामुं टांनाय कुनु रिटायरमेन्ट गरै कारण जन ब थैयामो दङै पन्ज प्रसार ख्लायखानि साव थैयामो कलेजा खिमि मान्या बनो बालै मातलां लायखानि साव कथमा गाहाम पिनानि बागैने बस न थांलायसिनाय सिं थिरि जरासे तिनि परिलायसिबा न ते बस न थांमालिया हायपनो सिं आं पयतो ख्लायो नर गावनो बुजिखाना हनै बेकग्राउन्ड साइमान माने बिसिं तिसे सिं आरो दय थांनानिबा आच्छा परिफिनाय तेवसां अमंखा जिसु ख्रिस्ट फुनुकमानि अबसे अमंखा दाक्तिनो तामंनो आबो कायतनि सेलांनो फुनुकना बागै जिसु ख्रिस्टनो कायतरि माने आबो सेनि साव दाक्तिनो तामंना थाङै दं बनि सेलेंरकनो हनि साव सेलेंरक वर्ड इरो इउसंखा आबो दुलस स इच्छावै कायतनि थानेउ या फारजाक व्यक्ति जबरदस्तिया कष्ट मस्तया बोखा बेराजाक मालिकनि आरो बखरक बमि रिजाक याफारि रिजाक अमाय व्यक्तिनि कखनो साव जरा जरा निं आं टागवान सौइने दि आं कायतनि आ सेलेंदे ना जबरदस्ति थाङै दङ कष्ट नाङै दे थाङै दं आजे दुलस वार्ड इउस माने आबंखा आ मालिकनि बागै थैमानाय जात मालिकनि कक बेबा कुसुंनि कुसुगो अमाय ककनो साइ दङ कायसा बाइबल बास परिबानो रूम एक नि एक किसा परलायनो आजे सेलेंनि ककनो बुजिना बागै आं आरो मा परिसेनाय रूम एक नि एक अरो तामसानाय दि आं पल अमनो सिहरो आं ख्रिस्ट जिसुनि सेलेंनि सावबो अरबो दुलस ककथाय इउसंखा आ दुलस नि अर्थंखा आं जे मालिक नो आनि मालिकनि आं संमानि आ मालिकनि बागै आनि जान रिरिजाक ओ मालिक जे ककसा ओ मालिक जे हेसा पासादि आसुकदि बेबा बखरक बमै मानिनाय माइके मानिया जाक अबंखा सय सयनि पयतो फाजोनि तमंना नांगौ निं आंबो कायतनि सेलें खायदिबा निं आंबो तो कायतनि सेलें ब्लेना कायतनि सेलें आ जिसु ख्रिस्टनि सेलें सिनि मालिकनि पति सिनि व्यवहार बाहाय जरा जरा वा कायतनो सुरिनानि सिं बेलाय कष्ट हाय लस हाय मा दङ साक साक ननिं आ मालिकनि बागै या फारजाक दे अबनि बिसिंति फारिसिं जासाय ख्लायलायनो बिसार ख्लायलायनो ते सामुं बिजाब नयनि जायनि सिमि सय परिखे नक सायमानाय अ सल नि प्र बत्तामसा
Osubrai sadi ang ready ni saw. Obong ka seleng ni kok. Sadi ba malik. Ning tamo dagi na musung. Obong ka seleng ni. Protik soi poito klanyo ni tomung na nawo. Acha thangpiro naro. Taita mo sauro Kristo bini swarino bini seleng johon ni thani rohoroi obono sirika. Oje punukjang mani bijab. Jishu Kristo bini swarino rohorka swarni bisingti kok saka. Verse 2 hake johon bo nukmano beba sabaikha bo kaitoni aroni kok no bo saka Jishu Kristo sirimano bo saka hani saw kaitonani kok te Jishu Kristo sirimani kok no bo saka hani saw o kok rong no porinai bo hamsajak ni saw nadi norok tini bono pori tongmani khanawi tongmani oboni hamari norok saimanai obo paimani yagulo norok tebo ka hamke saimanai norok ok khuimani bari nai hina poito khlayo sing jora jora bithi ga hamasa khangke sini bu bari phayo kaitini kok se sini bithi a kaitini kok norok ka hamke sawi hojom khlaiman khangke a je kaitini kok ni bagai ok khuimani bari phaini haise ari tamotong bisingo hamna musonai norok debo kuthu thana musonai norok a bhai tai tamo khlayo kok o kok diari no khananai rok hamsajak ni saw porimaya baksa porimaya botong khananai borok bo hamsajak ni saw aro sijak tongmano rakhoknai rok hamsajak rakhoknai rok bolte tamo tong ulta filta khlai fili nai bani haise fili nai be men waise nabo o aljo ai pro a habising ni sakao phaimani sakani tola phaimani a bahai khlaijak mase je rakhoknai rok singtam tam khlai tonglai rakhogui tonglayo hamsajak tamni hinba omorok nangphaina kasuka hamsajak sing tamni ba omorok nangphaina kasuka hadi saw parike sing tinio usukjora nong situng sing phunuk jakmani aje bijab tinio sing ekni simi tin jora khna laikya background khna laikya osingong thun parike ang jotonongui prarthana khlaipine ake next to sing side ni simi ajora tawisa norok pori phiri nogo porijak hinpano teisa porimano kuthuk ke pori phidi karon oro kok kabang ma kok kuthuk sijak tongo kaisini pholarok ni sijak tong kaitini kaisini phola tamong kana question saiman kake uttor bonai to mai norok thik abai amrai phari kaitor hamari khlaitung tina kok thaikogo ang prarthana khlaini jotnongni khairok nai kaitor hamjanai kaitor apha nono belai hambai ning tinio jon phunuk jangmani bijabo singno thangna bagai nini pholabai encourage khlaika Prabhu Jishu nini khairok ma nini hamjak ma bai sing tini osuk jora bugra sing yapri seka paithak jora ning sing bai tongdi phainai basngo bo sing okok no tuinyo siringlai malani bagai ning singno ano jotono subadi bubagra ya pharo bebak nin thani Jishu nin mung bai shano amen